Hadirin bau State Vice President ke BJP Meghalaya Unit Bernard Marang ubadairu MDC ke parti Natura Yeng Dorbar ke JHADC ulayo jamin naka Yeng Kashari State President ke BJP Meghalaya Unit ba Arnis Mauri uloong bakandan ke Jing Soboit da Manore Mano halandat ke Jing Syakem Bernard Kuman syukudo bo Bernard layo jamin naka khandru turik noi weng arja arpuar hadirin ke Jing Syakem bat syaset patok lai benai naka Jing Syak keno budon keti ben penyai kam area haka farmhouse ke Jongu ka rempu bagan ka bodon ha Edenbury West Garo Hills District da ka papen pau bo Bernard unang yo shushu ya ke Jing Kersan haka Jing pen kre ban aireng haka election MLA arja arpulai na South Tura constituency persya yo Konrad ke sangma MLA bo menta ka te constituency bat ubadairu umentirang ba ke Jela Meghalaya uba Arnes uloong bo Bernard udai bu jukran ya kimat per kibakta iki samla pat ubalong persya baru ya kambam sab da ka bawat jingtep lengba ka right to information pi hak beningkong na kaliang jongi kum ke parti ni so ban ai ka burom sya ka honorable court ka bra ai ka jamin ya uni u state vice president jongi u Bernard N Marak ba da kaju ka poru badai u nong mikmat u MDC jong ka South Tura but kanihi ka day ka victory kaba ki pai ba apo Tura konstituensi bro kawai kilatip ru di Jing Sisha bro khoi ba kani ka day ka Jingplan jongnor manore ban pengat yu bat ban bu yu po bendi po patok hoi kilai benai tam ki ba u la sa po patok ka day ka por ka ba kta ba yu simet bat kungju ru ka yang kesan Andai kalau bat ke spokesman, ha ke ba kekut badon burom, kai kut bat ke luar kut ru. Kila ai ya kata ka judgement, ke balong ke ba smutenat, ha ba kamdon kanu jing syak liang. Bat habang ipet ru ya ka jing ai ke rai jong ke kut, ba kalong bet ba kamdon kata ke jing pensisya, ba udon keti ha itu ke jing syak kenok, kata kawai ke ba Yoi, but kadang day ka benta ka barang sa apo kakut ka matar kulong subjudis namkuat hanban kren halor kakut ay ba kakut ru kan yai la ka jong kakam bahkan investigate bahkan yai chakmat but ngayang scam ngayu ru ngayu jangai bahkan mi ru kijing sisya hor khoi but ngaso bon ong ba lada jaba kini kijing le ke joki ban penkem yu no breu ban pensyong po patok klem da don ki saki ki satar ki babiang ngaso bandai ban penstom kela sekitar ngaso muta but kebenta ka arpat ka ba ngai ha tu sngi ka ulai ha ka khandru trik klade ke jing kemen yangi kum ka parti no po ka state bat kumju ru e ka parti hangtei ha po Garo Hills bat khamtam ha po Tura ka Tura district ka Tura city ka ba ki nongki kam na do ki office bearer to ka district ki office bearer chong ki mandal committee ki office bearer chong ki polling booth committee bat kumju ru ki morsha ki mahila morsha ki semlong kme ki yuba morsha ki sem chong ki samla ki kisan morsha ki sem chong ki nongrem ki le kemen bat ngaken mau habang awan po Tura ngawan kendo yu po jail bat habang ami na jail ki pai ba ki ong ba ngindom le kemen Diwali ngin le kemen onda la like Bernard bat pili yu kalong syar jing sisya kladai ke jing le kemen ke jing puriang ni u bo la like na po patok kata ka dei ka jing yu ke jungi ni yu bo ki pai ba ki support yu bat menta ulanang long sisya atau leader way na leader tu ke parti ke jungi uban ya lam khmat ru haki benta ba per ban pengkhain ni parti Bernard dui way lagi kertong jumpi ma punya air yang persyayu chief minister mudah kanti haduk anno kiam sos kampat ba Bernard udlaban kini itu ke seat nak NPP fi ka Tura ka dei ka seat ka ba don bonjat ki brio ki ba ya shong shnong ka dei ka cosmopolitan city kadi kanong ba po Hills hakaba ni don sibun ki nong song ki ba syampang ki ba nang lasta but apo Tura ni ngapai ki breu ki phaikmat sya unong mikmat uban keren ni jing sisya
uban wan ra ai karoi kapar hagi barok kiliang but ubakren ru ya ki isu joki sama samoi tangai ba detang Bernard ubakren bursin ya kani but udai mauru ubakren borbor ya ki kam bamsap lada kadai hakadis council kamtam lana kiwe ki bentaro te hawe de bakane pinsai nakasni kanang mi hakaba mau udai uwei na ki activities uba file ka RTI pi ka RTI ka ba ubarna file tamdai ka ba sukhar nai kadai ka ba la sign de ki tu concern officer na ki department of health ya ka jing penjisya hoi la ra ka ya benyam ka skim ka ba putrekam telang ne shikmat de kadang bon kum kita ki ke ba ubarna ngai iba ulanang scam susu kata kajing ya shikmat aki benta kumno ban lap ya kajing shisha namarang iyo jing tip ba shibun ki skim hantai po tura hanu baru kimlong ki be ya inti te pinsai nang ni shikmat ulanang ya shikmat ba ka ju opor pen kre ru yelade election election ni ngim jula manong bangi la job lupa kadai jing terishtom chung lulu candidate bangi ai ke tiket bat kumpulong mentahi nakalian ka parti nadu na santa hadu state hadu district ru ni phaipat subarnat unyele in election bat unyo ru jing job kumdon burom namar kumpulong menta ki pai ba ki don ru jing sosun ai ke jing chala benjo ko chaban benjo Uba Arnes lakno ru ka kamile kai ban yon ong sanhima halendet ke jingsha ke Bernard namar ki bor penya district bat ki bor pulen ki nur ban pengat bon ki kendon yu habon keliru ki mukodama bat ka yeng shari lap bakim don jingsha kadai mamla ban kendo ai no handai don ki bresun dat ki don kti lam do kumta kumno ki bor administration ki bor pulen ki nur ban charge u hadu katut li ki case bat hadien bakila register ke case kaput kemudian buram ru kasem ba kamdon kita ki evidence kamdon kijing pensisya kanai kala pensisya kandai bet ka political bandeta kabanga sekren lese ngam tip ngam kuno madu budon kti tangba don bet ke andai jukum lo kan dia mi ke bat nakaliang jonga ngaketu ba ya sorka kanum dei banjia kumne nada kajia kumne kamun kami kila kala long biar kala long kum kiwi state kam chudai bandon kumkani jingjia halo ke jingkeno ba kadon ke jingban be ni kinong trai ke BJP hak por ba sakemu Bernard uba Arnes long ba kum unong elam ulapo yekren ba ulat ke jalame kelia bat menta kamdoni issue ke jingban be hadin ba ki lasang ban pawan yekini ki nong trai kam jong district president ki general secretary ki member jong po tura city ki la khot yeki ki la pensiong bun kenta tanakaliang ke jonga ngalayo komplain hakaba wood ngalali kendo yu gubernur bat nakaliang jong gubernur ru hatu por loong ba nginle ke berangkam hadin nungtu kelas suja kaja tengah ngabu kin lada sibuk jia ki we ki bom don kabor kan no don bok ni don pitip ke sarkar ke jungi podeli u gubernur udai wa poin nang the kendiat ulong bagin pek ya kade kambe bancia ban harash yaki nong tekam ke parti ke bang ki karya karta te kilasane ban ro mentam don isu kim nu chu namar ban kalian go jonga kum presiden ngala ngala perta mau ban sange kami kamdei banjia ban sim kum kini ki jingle bombay bom song hok ban shu khot inu po police station sipang ki ong bom don USP sipang bom don OC pensiong iki dekat new prakenta kani kedai jingle bom hok bat ngala dawaru bat kilasane pi kani kedai keding sneng ini kum ki pai ba nong song po megelia ngimdei ban ailat lande yenu ru ya ka bom hok ni de mi be ni de ong be kani kam dei posisia kamtam kumi ki political party ki sen sangi basima ngimdei kin ban pet ba yu bajan lana yu bruspa anda yu bodok ni de ban ai ka ju service ni de ban persya be ya kani ka jingle bom hok ke jing yu rot ya ka hok ka BJP ka yang unta nga yang unta ngino mai la ikinu jingle ya ki ber paria de no ru kim dei ban le bom hok